Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Us aim kahima nong klau upa aim PM's aim le haba ajing kren haga sngi baki Eastern West Khasi Hills District ka penlong ya ka program rakhe ya ka jingdap san posnem ka jirla ya ka bala penlong hamadan mot tirot sing mairang mission mairang haga arpo hunyau tarik ubna ya yong arajar arpo ar ulaong ka jingya Khon Hill State jong ki Longshwa ka ay ka nuksa baka jingya le ka bajai jai klem ka jingya snam ka long ka badon kam ka jingya linti jongi kum ki breu bat ka pen iru ya ka nuksa baka jingya le rengkat ka jingkut jingmut ka bas kem klem kan randin ka wanra ya ka jingjob kum baki Longshwa ki la pen i ha ka baki la long ki bayai ne bat ki baya khun triang hadu bakut ka hadu bangila yo ya la ka jong ka jilla ka bapura upa MPM's emle ula ongru ka jingyo ya la ka jong ka jilla ka lawan ra ya shibun ki jing mentoy kum ki surok ki lenti ki singking bat ki wai Ganata kaligaman. Banyo panyagan berkalan. Akan dikasih. Banya rekhe. Karpang. Kum ka distrik. Ya ka jingdap sanpo senam. Ka jingyo jomi ya ka jong ka state. Meghalaya jomi. Hakapor ba. Kini Longshwa jomi. Tiada kun. Kum no banyo no la ka jong ka jala ka Quran. Kalau long ka jing ya kun ka bajai jai mat maklam kanu jing ya Islam. Kalau long isya kata ka jing ya le ka ba compare but let's say kan long kajing ya le kapan lo kaluksa ya ni ki pateng ki perhatian mentaru dan kaman ya kajing ya le hat babon ki banta jong kajing em jomi lah kajing em sinat lah kajing em kalim langsa lang sinong la but hakari hi barakaway Kaya ka bakit ka Longshwa jami kila ay ka nuksa hangi garong din ka long ba da ka jingkot jingmot klam kan randin niyo ya ka jingjo hamar kata ka ni ka nuksa ka ay ka jinghikay ka ay ka jingsuneng ka ay ka jingyalam yangi ba haka jing em jongi la haka no kar banta mangidan yo bigale dongin gendan kata ka jingkot jingkot kabaskan lana niaina haka bakot ngenyo ka jingjaw san husna mensuwa kalau long rapor kabasilan Hak balik si bobon dan pedang jemi dangka dan empat kah kata kuat. Handrai. Yang ini kalong din. Kalong tang kata kaji itu kana. Lane kaji itu pateng. Laki kami kipar jemi. Naki Longshwa jemi. Kumno ba. Kita ke Longshwa jemi. Iya le, kat hadu wanyo, le ka jong ka sikit. Wilayah mentasan posenam, bat, sibon ba kijingkan lah. Kajing roi kajing kiu setrang. Hake bubon kilan, lah hakalen pi kisen kian, lah hakiskor. Lah kalian kekoi kakia, lah kalian karep karyam, pakai bon pakai banta, ibak sorka jemi, kalau le
ba kumta ka panlong ya kan ka state ka jongi ya ka janla ka jongi ya ka district ka jongi ya ki sinong ki jongi bangin ini ya kita ke jengkala san pusna manswa ibobon ba ki sinong jingi sikandong dan surat hab maniaya da kejat sipo kasan kilometer hab ane sim dawai kumta sipo kasan kilometer jengai man kasanam isinong kita ihab maniya sina maniya di surat lain berko kita kelentia kejat Andrai Adin mengleo kastit nilang keu seterang dengan pun bak kebentar kamtam hakilet di kesikir lek sila menawa mentah ndak kesik tribon ba acak kedong nikmat ke jami kentuk di ameri jadi bermentar lajan ka wei boy kasenong nila yok ki surat peniasa ai kasenong jeng kitau jami dak surat ki baha makumta la pensuk ini hakalai kawan Bat dari Jakarta di hospital kiladon hajan man sidong kitai lahapan ya kilan tak 4 kilometer lagi kilometer nama kata ngasno maka jengyo ya kasih maka jom kalau lon sisa kajing kertu yang iki Pai ba jong ka state di Brockway. Ki pai ba ki kon ki haja do himan nong klau. Bato minang ya trelang. Rengkat bagi saka jong ni. Na ka benta bagi nang kiu su. Kiu su sejarong. Ba Kantu ya baru ba dongin yo ya tak musim yang kajing tresitom kajing yasha kan din lah akan ko benta jo kaji kami ki kana sekolah kajing pulih joki dah ka ko jumlah tang ba pide ban jo bila ban liu sekle ba ya kan uksa bagi long siwa jami kalau jadi mat kumjo akan juga paham lagi barok ba menyerap iwe kenang mangin kiu seklam om mangin long tak beri ki bakap nak buat kat tangilade Andrai dong ini terang iwe kenang ba kadang kata jungi kahima jungi barwat ka state di para kowe ngin kiu sepa ladang iyo ya tak musim jam ji terlang yo ke jikot jimot mata waskan ngai ba ngin yo ya ke jingyo ban kiu sepa habarok iya